Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba ke Sarkar Jelah ubak Preston Tensong habaya keren berkilat pathai kubor mentak kesengi ke khat arterik ubnaya yong arajara arpulai haba juba balor ke jingkeli kabaya day bat ke jing aipor jong ke Sarkar ya ke harijan panchayat komiti ban ay ke jubab nakaliang jong ba Preston ulaong ba ya ke ke kam ke badai pet usembut Menteri Rangba jong ke Jelah ubak pet ki kam penroi sor unsa ay ke jing pentip Henry Yementa ke Sarkar kalayale ban pendep di kikam ke badang sateng kenang ban yo ban khot ya ke jingelang bat ke HPC hapa uniu benai Henry nakadaw ke jingbon kam ban penkre ya ke jingelang ke bahe ya ke balatip kum ke G20 kum ta ya ke jingtip ke ba kampanya anla ban yo na usembut Menteri Rangba uba pet ya kikam penroi sor. Ya kan pi Deputy CM jong in charge jong urban affairs in Daman tang balong ngi la penting na bangi kwa ban pendek yang kena kam begin show meeting bat kini pi HPC la ko nur hapo jong ni dai tang balong mentanya dai bud kam saban penkre yang kena G20 ding lai bud kam lut boro once by Deputy CM yang urban affairs tingwan dia nang tu misal bu yang kesini dan bukan ini nak komentar ini partai susu ya ke stan jom level government but kumju ban skap nak ke begitu pat. But there has been no response. Sorry? Has there been any I really don't know yet because the communication has to be sent to urban affairs department, so I don't know yet till this moment whether they already communicated.